Si teruskan ngoge pustaka si Badianta gelah dibata ngerana man banta. Gelah banci ia si tandai. Gendari ngosih kita. Yohanes pasal nasi pemena ayat 10:5. Yohanes ada ayat 10:5. Ertoto kita lebih. Muhammad kami man bandu di batas sinepa langit rasdoni. Emu ati kami itandai kami. Isikin kam jana ugakin tabiat. Si banci ialokan kami ibas kam nari. Pasu-pasu sangauge kami gelah idah kami tuhu. Di bata kami ndai ngerana man kami. Isembah kami kam di bata singguruh kudoni enda. Maka banci kam itandai kami. Emu Yesus di bata si pagi jumpa kami sekali nari. Amin. Yohanes pasal si pemena ayat 10:5 ngasa se 10:8. Karena ia si iberitakan Yohanes asum nina ia katangku asum ningku pudin ia reh asang kenaku. Tapi belinen ia asang kenaku sabab ope dengar aku tubuh pe ia enggo lid. Terdandankan ia dem perkuah ate ipasu-pasu na kita kerina. Ibre kena man banta. Lias ate sila erkeri-kerin. Di bata mereka undang-undang arah Musa. Tapi lias ate ras kebenaran karena di bata reh arah Yesus Kristus. Isepe labo pernah ngidah di bata. Tapi anak si tonggal si bali ras di bata dengan si rembak ras bapa ia si enggo mempertandakan di bata. Sulihi ban kita di kita ngoge gelah siang kalagia. Lagi kita belum jelaskan caman kala, tapi banci kita sangat sioge si angka di batas si sangana sioge kita ndai. Umpamana ayat 10:8 sioge lebih. ICP labu pernah ngidah di bata. Tapi anak si tonggal si bali ras di bata dengan si rembak ras bapa. Ia si enggo petandakan di bata. Jelas kalman banta. Ayat sada seh asum ngasa ayat 5 syoge kasekali nari. Ope dengar ijadikan di bata doni enda kata nggulit. Kata ras di bata. Janah kata di bata. Mula-mula nari kata ras di bata. Arah kata ijadikan di bata kerinana sinasalit. Lalit sadape ibas kerina si enggo jadi ijadikan la arah kata Kata ulu kegeluhan. Janah kegeluhan maba terang man manusia. Terang ersinal sal ibas gelap. Janah la tertalukan gelap terang dai. Isepe labo pernah ngidah di bata. Tapi anak si tonggal si bali ras di bata dengan si rembak ras bapa.
Ia me si enggo petandakan di bata. Bicara ngadi kita jenda pengogenta. Kaingi akak ndu dahin Tuhan Yesus. Kaingi kak ndu tujun kata enggo jadi manusia ras ringan i tengah-tengah ta enggo idah kami kemuliaan na. Laban cilang ninta kata jadi manusia gelah arah iya. Galah arah iya. Banci itandai kami Bapa sini surga. Ise pelabo pernah ngidah di bata. Tapi anak si tonggal si bali ras di bata. Dengan si rembak ras Bapa. Ia me si enggo empetandakan di bata. Maka panji si katakan aku kutandai di bata. Perkite-kiteken kata sindai resada ras Bapa sini surga ipetandakan nama man banta isekin Bapa Jadi kepeken adi sioge enda dosandai lasi tandai di bata maka reh ia kudoni gelasi tandai iya. Maka lit ngepayona adi sioge penina kata enggo ibas doni enda. Doni enda ijadikan di bata arah iya tapi la itandai doni enda iya. Dosa la sitandai di bata. Dosa la sitandai si enggo reh kudoni endandai. Maka disoge buku Tuhan gelapan si tandai kepeken Tuhan dai. Maka ulin ngekepeken sekala si tandai. Gelah banci kari kai kita perlu banci kita isampatina. Kam rasaku banci si sungkun bas pusuh ta sekala. Kutandaikin dia di bata Adi kutandai iya banci ngedagi kuturikin kariman kalak si de bandai. Sebab nintar toto kita ku di bata. Ngaku kendosa ninta ku di bata. Adi laya si tandai dah kam labu kari raloe. Bager telepon lah. Adi lolit bas kam nomor HP-ku. Uga akal pelabo banci ihubungin do aku bicara surah-surah andu pe telepon gelah kita ngerana labo banci di batandai pe bagai dilalit bas kita nomor HP na kugalah ninta kak dur telepon kugangi ninta ertoto man bana mindo penampat kugangi ninta kak ndu alemi dosangku kugangi kak ndu ninta baba min siti aku ku sorga. Adilabu ia si tandai. Maka tujuan kata jadi manusia. Dibatandai jadi manusia. Ibas Yesus gelar. Nah, gelah banci si tandai di bata. Sila pernah si idah ndai. Si kata kena ijenda. Bapa sini surga. Tandai indungi Bapa sini surga Adiku je kita toto lit ngi kak du nomor telepon nabas kita bicara zaman sikinduari dah. Ise pelabo pernah ngidah di bata. Tapi anak si tonggal si bali ras di bata dengan si rembak ras Bapa. Ia mesti enggo petandakan di bata. Kerehen ketubuhan Yesus ikan dengan suasuhan. Kata jadi manusia gelas si tandai di bata sila pernah isi pejumpa. Si uli-uli si enda. Tandai indungi di bata si kuje kam usur erleboh. Entahlah bo tandai indur lebuh kam. Yang bagi nomor HP
la ia konek ni na zaman si genduari. Tapi anak si tonggal, si bali ras di bata, dengan si rembak ras bapa, ia me si enggo petandakan di bata. Maka arah si tandai kari Yesus, itandai ndu ras ku tandai me di bata sila pernah iidah manusia. Maka kata di bata enda, banci si tandai Yesus, maka pang kita ngatakan ca, enggo ku tandai di bata Sulihi ayat 10:5. Karena ia si beritakan Yohanes asumnina, ia katangku asumningku pudin ia pudin aku kulihi pudin ia asang kenaku, tapi belinen ia asang kenaku, sabab ope dengar aku tubuh pe ia nggolit. Enda mulihkan kita antara Yohanes Pembaptis ras Tuhan Yesus. Apa ikan du belinin Yohanes Pembaptis asangkan Tuhan Yesus. Nina Yohanes Pembaptis ngatakan ca, pudin ia asangkan aku. Jadi Yohanes ngaku, maka ia ngeleben tubuh kurang lebih 3 bulan kuakap. Pudin ia asang kenaku, maingan endo Zakaria ras Elizabeth. Menjadi kari mejusuk ras Maria. Maka leben Yohanes Pembaptis tubuh asang kena Yesus. Pudin ia asang kenaku, kuja kudo ni. Langgum lit leben. Maka Yesus ngeleben asangkan Yohanes Pembaptis. Pudin ia asangkan aku, bas ketubuhna kata jadi manusia. Pudin ia asangkan aku, tapi belinen ia asangkan aku. Sabab ope dengar aku tubuh pe ia enggo lit. Baskai kata kena Yesus belinin asal Yohanes Pembaptis mengenai waktu. Ban kata enggo ras di bata, ras kata enggo di bata, ia kekal sampai selama-lamanya. Yohanes Pembaptis sangat ia tubuh, maka ia ngulit. Adi Yesus lengape ia tubuh, ngoleben Yesus list asangkan Yohanes Pembaptis. Maka belinan mengenai waktu. Sabab ope dengar aku tubuh pe ia enggolit. Kata ras di bata, cana di bata si kekal. Ngatakan ca Yohanes ngaku maka belinan Yesus asang kenaku. Leben ngaku tubuh asang kenia ku dunia enda, tapi belinan ia asang kenaku. Sabab sebelum aku tubuh ope dengar aku tubuh ia enggolit. Antara Yohanes ras Tuhan Yesus. Si nomor 16. Erdandankan ia dem perkuah hati. Yohanes mulai kembali mengungkapkan tabiat kata si enggo jadi manusia erdandankan ia dem perkuah hati. Ipasu-pasuna kita kerina. Ibre kenaman banta lias ate sila erkeri-kerin. Si penulis mengatakan mengenai Yesus, mengenai sifat di ayat 10:6. Erdandankan ia dem perkuah hati. Maka nindu ija saja Yesus dem kal ia alu perkuah hati. Makana mekuah min atendu aku.
erdandankan iya dem perkuah ate. Adi bagi juga ipasu-pasuna kita kerina. Ibreken naman banta lias ate sila rekeri-kerin. Adi syoge kari terdoken si idah melias ate di bata. Ijakari ituri kena. Ijakari idahnu. Lias ate Tuhan Yesus selama 30 tahun ia lid i tengah-tengah ta. Maka banci syoge kari kupudi la banci lai turiken arah pudina ia dem perkuah ate. Ipasu-pasuna kita kerina. Ibre kena man banta lias ate sila rekeri-kerin. Bicara sungkun Tuhan Yesus kam rasaku banci ngituri kendu lias ate singgo idah ndu si enggo ku bereken man manusia ibanci melias kalkam man kalak perdosa melias kalkam perbanca banci aku tek maka kamre isurganari. Kupilih saja sada lias ate di Tuhan ta Yesus nandangi Thomas ajar-ajarna. Thomas enda enggo pi khotbahi teman-teman na maka Yesus enggo keke la iya te. Ipeturut Yesus ka ndu la iya te. Maka timai ka waluh warinari pulung ka ajar-ajar Thomas pe ikut. Maka nina Tuhan Yesus man Thomas. Tamakelah tandu ku jari-jaringku, tamakelah jari-jarindu ku tanku, tamakelah jari-jarindu ku beltekku, ninlah aku, enda aku kap aku, ninlah aku kap Melias Tuhan Yesus dai man Thomas, la peturutna Thomas. Ibas kesangsianna Elias ate di bata maka dit kesangsian du nandangi Yesus ia melias katakan ande sadanari man banta lias atena sila rekrikrin maka si begime kuga Tuhan Yesus melias man Thomas ibas kesangsinna ingin duka uga lias na Tuhan Yesus man Simon Petrus. Ugakin lias ate Tuhan Yesus man Simon Petrus. Lau Simon Petrus njala ikan. Ncagi Yesus mati kayu persilang. Sangayan jala kai peladat. Reh kamu Yesus kujah. Ibre naman. Sarapan ia ras ajar-ajar ndai kerinana. Cekini naman Simon Petrus kelengkang aten duaku Simon keleng tendu ceritana Simon kelengkang aten duaku keleng Simon kelengkang aten duaku ngogetem kal pusuh Simon bantelu kali isungkun Tuhan Yesus nuduh kelias ate Yesus man Simon Petrus gelahna ula kari lalap dengar bas pucuh Simon Petrus ngoku sangkal telu kali kal iya. Jadi terakhir nina Tuhan Yesus kuga permakanilah biri-biringku. Lai cabut Tuhan Yesus hak Simon Petrus. Ibre kena dengar kepercayaan. Permakanilah biri-biringku. Nina legenda ban banta ibre kena man banta lias ate sila rekeri-kerin. Aku lapit dah uga penganandain du nandangi Tuhan Yesus. Berikutnya ayat 10 itu di bata mereka undang-undang arah Musa. Ibandingkan undang-undang si ibaba Musa, ibandingkan nama undang-undang Musa ras Tuhan Yesus. Di bata mereka undang-undang na arah Musa, tapi lias ate
ras kebenaran karena dibata reh arah Yesus Kristus. Bicara patuh pe kaman undang-undang Musa, taat kaman undang-undang Musa, labodat nu jelia sate dibata. Bicara patuhin di pe 10 undang-undang Taurat, labo banci kam ibenarkan ibas undang-undang Taurat Musa nari. Undang-undang adinggo salah tetap salah. Labo banci undang-undang singgo salah iganti kena jadi benar, ertina penipuan. Maka adi jenda dibata mereka undang-undang arah Musa. Pelajari indu undang-undang Musa, tapi labu kam banci ibenarkan aru undang-undang Taurat Musa. Dibata mereka undang-undang arah Musa, tapi lias ate ras kebenaran karena dibata reh arah Yesus Kristus. Kainge banci sidat sangat si baca enda. Ninta ku ingat undang-undang Musa, lah kepeken aku banci ibenarkan arah undang-undang Musa. Lah kepeken banci kudat lias ate dibata arah undang-undang Musa. Maka usurku begi si pala-palain dalankan undang-undang agama. Bagaimana usurku begi di pulung gereja. Maka si pala-palain mekuang karya te dibata. Undang-undang Musa la banci aredat nu kebenaran isi pilabu banci ibenarkan erdandankan undang-undang Taurat agama. Labo banci sekala kal presiden lias ate dibata arah undang-undang. Undang-undang emu peraturan gelu. Adinggo silanggar maka kita enggo bersalah, tapi lanai bu banci kita ibenar kena. Tapi Yesus erdandan kenia dem perkuah ate. Ipasu-pasuna kita kerina. Ibre kena man banta lias ate silar kerikrin idah ndu ibas kegeluhan Tuhan Yesus. Ibre kena pasu-pasuna. Ibre kena man banta lias ate na silar kerikrin. Tapi undang-undang Musa tetap menuntut dosa, upah dosa, kerinana manusia nggo erdosa, upah dosa kematen. Tapi lias ate dibata berbeda. Ban ia dem perkuah ate. Maka mekuah atena nindu adiogendu kari 3 kali banci nindu. Bas kerinana cerita Tuhan Yesus 30 tahun idoni, icidah kena lias atena ndai. Icidah kena arah yang insya banci kita ibenarkan ilet-belet Bapa sini surga. Sehingga deki pembacaan tenda cubakan saja banci sidat. Ayat 5. Karena ia si beritakan Yohanes asumnina, ia katangku asumniku, pudin ia asangkan aku. Tapi belinen ia asa aku, sebab ope dengar aku tubuh, ia pe kulihi, sebab ope dengar aku tubuh pe, ia enggolit. Mengenai waktu, belinen dengan Tuhan Yesus asangkan Yohanes Pembaptis. Erdanankan ia dem perkuah ate. Ipasu-pasuna kita kerinana. Ibre kenaman bantalias ate sila rekri-krin. Yesus tabiatna dem alu perkuah ate. Maka banci ibre kenaman banta pasu-pasu. Banci ibre kenaman banta lias ate sila rekri-krin. 10 pitu. Dibata mereka undang-undang arah Musa. Ingat Tapi lias ate ras kebenaran karena dibata reh arah Yesus Kristus. Arah reh Yesus Kristus maka sidat liasate dibata. Sidat kebenaran cagi kita berdosa.
Maka Kristus mati guna dosanta, gelah banci kita ibenarkan ilep-belep di bata. Isi pelabu pernah ngida di bata. Tapi anak nasi tonggal, si bali ras di bata, dengan si rembak ras bapa. Ia si enggo empetandakan di bata. Kerehen Yesus kudoni, banci kutandai di batang kundai. Maka kam lupa nina Thomas, entah Yesus keke basi matenari. Sujud menyembah dia man Yesus nina, oh di batangku, oh Tuhanku. Ban enggo itandaina, kam rasaku tandaindu di batas ini surga. Ban Yesus enggo idahdu, cana enggo kam tek man bana. Man bandu dibatasi itandai kami. Lanai kami mampa-mampa, itah kami. Uga kam guruh kudoni enda, ibas Yesus Kristus juru selamat kami. Kamu si dem alulias ate. Maka nggo banci kami pasu-pasundu, nggo tandai kami di bata kami maka seri pengakuan kami, ras Thomas, oh Tuhanku, oh di batangku. Pandube kami surga, rekam kudoni enda, jana enggo idah kami lias ate ras kekelengan duras kuasandu. Maka kamu di bata kami, Yesus Kristus. Amin.